vele ngibe zama sekwanza. Uleminyaka mingaki? Ngiyi-27. Ubhuti uleminyaka mingaki umleni le? 94 labo 30. Wena kho bizungu bani? Yami iLambisa. Umelamisi. Umelamisi. Melamisi. Libisho levantu Melamisi. So wena abantu kunje bakhala esigabeni lapha. Bakhala ngomfowenu. Wena la awukho phakathi. Khuluma iqiniso. Ekugangeni kumbe ukukhaleni? Ekugangeni khona. Hayi ukugangeni mina ngitholakala entaneni. Kodwa uyakwazi ubhuti kweganga? Kakhulu vele ngiyakwazi. Uzwa njani unquluka umama nxa ungamtshela uthini? Mama vele ukukhuluma izolo ngitshela ngithi ubhuti asenkanya so la sowadaya yena vele ngabe kwathu ngaphi. Ngababona ungcono bathi vele ngeke ezethi yenza lutho vele aphandle ukuthi ubhuti asezibanjwa. Emapoliseni kuyabe sidingela khona. Ngoba ubhuti wakho uzaliloyisa phela. Ngoba yacima lenasalade esasingazingenzi. Ugogweni uyakwazi khona? Ugogo yakwazi. Manje ugogo umgcinelana uhlala ngaphi nxa ebuyile? Manje ubuyile behlala khona la. Badala. Ehlala kanjalo lezi zimbili uhlala nga? Hayi ngiyakhe ngiyena le wathi yakhile kudala esayikhona. So mina maye bengegama ngihlala ngalo kudala lapha namaye ubuyile behlala khona ngihlala. Izinto azitshontshile esitolo uthi azikho lapha. Azikho built into ezitshontshwe? Hayi nazi. Wazi lutho wena? Wena into azitshontshile azikho la? Hayi lapha. Ulesho? Nathi ngisizwa kuthiwa bathi beqeda ukutshontsha kumbe kuthiwa isikhathi bani noma ngabo 8. Abahlanga lapho around bosandumiso kuthiwa bezitshontsha konke wabaleka. Lapha uzwana vele. Kakho zwakade la. Lapha. Uyakufonela kodwa? Akalafoni nje. Ifoni oyela ifoni engisenza ucha music omindoro engathi sefi charging system. Wayile memory card but ngela la start. Nxa ngabe lapho uzayenza? Nje odingakala vele kube ngcono ukuthi vele la airtime yabengela lezi number zabantu. Aphandle ukuthi mina ngambona kwapha ngichiye mina umbe ngitshela abantu into. Awumesabi? Mina kumesaba ngiyesaba. But uthi ngibetwa imbambo. Hayi la mina ngijikisa. Ngithi uthi wena umesaba uzathi uthi usumthengisa sofonile asozathi ufonile. Hayi. Wenzani wena empilweni? Mina vele into yabenzenza izalo ukuthi ngishaya izidini okunye kuluka. Awukho ukugangeni. Abadala besigaba bakhala ngefamily nale bathi kunzima lapha ekhaya. Kodwa sibe kufaka phakathi ubufowenu ngiyenza into ezibecane lawo phakathi. But abadala mina bayikwazi. Bakwazi ukuthi wena uyasebenzela utshala izidini thengise. Nanku ususakhe umuzwa wakho. Uyakhe indlu yakho la. Khona lokho ukuthi ngiyabe ngisithi ngachaya. Balance isencane 5,000 khipha 2,000 ibe ngokunti lami ngigqoke yini 2,000 beke ngapayment engitheka ikaze ngikona. Ngokuthi manje kwabe wambele imbadala hayi ngikwenza. Hayi into Ungambona uzama ukuthi litshele ngoba lepholisa leli zama ukuthi sikhumela ukuthi lincedise ipholisa lesigaba. Kumele lihloniphe ipholisa liyahlonitshwa but nxa ungasesaba amapholisa esigaba sokunzima. La umdala kwela misayidini ngambuza ngoba umdala vele ehlala. Hayi umdala akasangatsho lutho uthe wena uzilungile. Ambuti ngamdala ngapho ngithandelana ukukhuluma umuntu yantshela ukukhuluma oyikho. Alright fana kithi so uzasitshela ke nxa uzwile ukuthi limbonile. Ungamvumeli bela umtshela ukuthi bhuti hamba uzasibulalisa. Because iproblem nxa abantu sebeloya baloya lani liyangena khona lapha. Ukubulala abantu egoli bale kubuyela bekhaya uzofuthi uhlupha futhi abantu. Hayi. Thathi number.